see dine the so ye juma zen filling station na person obo mode bia ni na no one omudi nkomo be dia ma hyase no beje kakra na omode ayo mu wiepe na watwa de aka no etimi asoso ntu po mu akra oduane achemo Kesaman Junction no Gempa Achimota Road no Kofme Plaza omo bu ejuma komasenso no oduane achemo page 4 anto akwan no so no omo ye ejuma nti form number no na nkomo bia ne omo 0556 72 da yin so no etimi ara ma kama Trinity of Arc Limited Company ne oye head worker akwenya na bed ya ma se robeko akwako roma manone na wakwako yi ejuma bomode nyiska bibiri na tini so ye doctor midwife, lab technician, health worker, kunyana baye Canada, UK. Yes, ya ro kwa shase no besua de na wa bomode timi nya ho no online sis ni bi dia bo ejuma na no kra no usua de no niam de dama bomode timi nya scholarship at Trinity of Arc omujuma omutimi ye no ebi no after no awo clinicals no na yesan bomode etimi etwa oka de bi no etimi de mama mo so no murua mama no ne ekokoto omujuma no so a niam de da ye kama so no etimi ede ema na yesi nei ore sere niam esiete na afi hihye na esie kwa o wonsa ne juma so e Tyler mechanic farmer banker na plumber ana simple no onzo eba ni secret we juma na nim na ni so a yere okwa amono ne wakwa ko ye juma ni sa ne juma kra ore form na ma no ne omonkasa baby ti say